turashimira Ntungane, turashimira Butros. Abo ni abantu turi kumwe bya hafi na hafi bagomba kutumenyera buri kimwe cyose twumva twokenera tuba turi kumwe nabo. Imana ibaho umugisha, turabakunda cyane. Noneho ko ndumva akantu k'ishavu ko tugiye nko gutandukana, sinzi gutandukana hagati twoguma, ariko nyine karibu. Turashimira abayishumba bo mu itorero rya KDP n'ababonye. Imana ibaho umugisha kuza kubana natwe, mwari kurekera gutyo rwose kandi ntacyo byari kuba bidutwaye kuko twaragendanye muri iyi minsi. Imana ibaho umugisha kongera kuza kubana natwe. Yemwe muri muno, uyu munsi ni uwa nyuma, tugomba gushima tugatinda, kandi nuzoza uhagarara imbere y'abantu uzi ukunda ko bakora kujya uzugira nawe. Hari umuntu iyo yicaye azayama yicara ntakenera kumva abandi baba bavuga. Kujya uzi ukunda ngo abantu bagutegera ariko nawe uzoza utegera abandi. Rwose Imana ibaho umugisha. Ndashimira umubyeyi wanje wanyakiriye muri iyi minsi yose ndi hano. Imana imuhe umugisha, ndamubona hari ari kumwe na murumuna wanje Nene. Yesu abagirire neza, ndabakunda cyane. Kubana nabo ni umugisha. Nabo niho ndi, Felix ari mu rugo, njyewe ukaba mu rugo iwacu. Imana iguhe umugisha. Iyo atabikenera nyine urimo wenda sinari no kuhabona, ariko yabigizemo uruhare runini kugira ngo mbe ndi mu rugo, nzaza mu materaniro mvuye mu rugo. Imana imuhe umugisha. Sema haleluya. Haleluya. Noneho kubera ikibanza ipanze cy'abantu benshi, turaguma turebe nyine abantu barimo, duhindukire tuza tureba abantu bose. Ariko umuntu wese kubera ko ari umunsi wa nyuma, umuntu wese yiyegeranye yipange neza. Umunsi wa nyuma biza bikunda muti wa mugagara wiyorosha umwuka abona hanta guturuka. Mwuka gahari igihe azaza agasanga waburotse ibintu byose, tuwawe ukenera gufungura network. Umuntu wese afungura udukoni twiwe duhagarara kugira ngo umwuka abona hanta kwezi. Kandi turataramana, si twebwe twabaye nk'abasanga. Abayumbe bari hano turaza kunyurana, niko kwiza za kunyurana no turamukanye dusezerana. Niko kwiza. Imana ibaho umugisha. Reka turirimbe gatoya hanyuma tuze gutanga umwanya twumve ijambo ry'Imana. Yarameze nk'igishitsi
ibyaga byaryoheshejwe n'amaraso yiwe kwizera kwa haleluya kwashimagijwe uko Yesu ataheze mu gituro iwe shingiro ry'umunezero w'iteka nta wundi mugisha wo kwira turetse Kristo. yes Oh, haleluya. Asante Yesu. oh haleluya Gushimisha umutima wanje ndavuga ibigwi by'amaboko yawe Mana zagushimisha umutima wanje ndavuga ibigwi by'amaboko atukuzwe. Muzamura ibiganza. Hallelujah. Nimwe murushe se kundusha. Amaboko aheke. Sema hallelujah. Hallelujah. Timuzi ko hari imigoroba umwe umuntu azaregeramwo. Nukuri kw'Imana ukamuvuga ngo ntibuce. Ikisi igipindi tuhatubateye. Kono kuri. Ukamubona nta muntu wo mu muryango ukuzi. Ukavuga ngo suku niki cyatumye mbaho kwisi. Wagira uko ukamubona Imana yaserutse. Imana ikaminuka.
kandi ubugingo bwawe bugahumurika. Jewe ko ndavyibuka ibitondo nka bitatu ya nabuze abasinzira ndababura bose mbura abadahugwa bose sinababona. ubona Imana yamiseruka yonyine, Imana yonyine yamize. Uzugera mu materaniro nibaririmba wumve ushaka ibintu Imana yakoze ubishire hariya, apana wewe kandi apana umuntu uvuge ngo nukuri kw'Imana kuno kuboko kw'Imana. Curanga pa anaza gushimisha umutima wanjye. Zamfugine zamwangiriye Mana we Gabihe byari mbonye abantu bari kuri WhatsApp, n'indongo uko zigitangaza bari kuri WhatsApp kabisa. Pastor, abantu bari kuri WhatsApp, abadayimoni tungundu urabona ikidendezi kiratogota mugahunama mukaza muvugisha abantu, ariko ndatangaye kabisa. Curanga pa choge message zaziyo basa ai tanzira yanimo kutama kumurazo Fila osta dessa velha baba. Uyu mwana w'umucuranzi andebe turi muri highway papa tibiri zabindi ntabwo amazi si yayandi. Curanga dusubiremo gato tuza gutsirira. Umuntu wese afata akantu kakamushware mu ntoki. Inyanukuri. Tunyomoze Satani. Tuyibwire ngo yobi. Yobi. Wari waricajije wa munsi. Warishajije wa munsi. Obena. None ntidutinya. Uyibwire ngo wa munsi wari watombotse kabisa. Ariko Yesu yarahabonetse. Satani hari igihe utomboka. Gacha mu bana. Kabona yaba kankamiye kabisa.
igaca mu umugore akabintare akabikintu wazuvuga ntumenye ko ari we igaca mu mugabo ukavuga ngo suku uku narashatswe uku yo nshakwa na naka niko satani izi yamikubwira ngo suku yaba umugabo satani bateje agakerere mu nzu ariko wa munsi Imana yarahabaye Sante estas Gineste bandelat Zabi hebsos Urubanza twisanzemo turabana basi Sinama bitwitwaga aduirindirisha none ubu turabane inyawe wampaye amahoro yo mu mutima undigira muri isi mbi Mwami Yesu warakoze abapfakazi uruwo ushimwe ufubira imfura Asina Ahradefa Raja Deniferia uruwo ushimwe Hallelujah kandi wenyine watwishajije agarara sasa turasirimbana namwe reka nguhereho ngangwira ngwino n'aba abantu turi kumwe nyine John Tungane Butros sezerane Pastor Ibyishimo zoja muri Kenya n'abagore nk'abangahe ariko hano noneho nasanze abagore batoya hano reka ndeke kukikoresha ariko iyo umuntu agize gutya abagore bato nyine murekera abo muhagarikira kweli tugiye gusirimba igisirimba gito twakire muvuga butumwa merewe neza cyane Imana ibaha umugisha hari umugore wasenze turi twari turi mu gatatu muri EPGR mu gatatu nyine wakibasumba ariko wa mugore yaje ari muno mama ari nguri gwino ya uriya mugore afite amavuta y'igitangaza uriya muzeyi ngwino mama n'udusirimbana afite amavuta menshi umugore w'umunyamasengesho ntibisaba ngo avuge birasaba gusa intambuko ye n'ukuntu yikompora tukamenya ngo uyu mugore arimo Imana naho uyu nguyu ni kiroroge uyu karasirimba ariko ni kimawumawe
curanga ariko akazi ni keza ba kubera ko abantu ari benshi n'ikibanza ari gito tuzadusirimba mu maseri iyi ni premiere seri
rihabwe icyubahiro izina ryawe rihimbazwe Zamemone Velari sankesi nayo. Mwizina rya Yesu Kristo. izina ryawe rihabwe icyubahiro mana Izina ryawe n'umunara izina muremure. ryawe rihabwe icyubahiro mana ya Haleluya. izina ryawe rihabwe icyubahiro mana izina ryawe rihabwe icyubahiro mana Utukuke daima. turaguhamagara mu nyagufu Turagukeneye ma. yaciye Turagukeneye Yesu. Imbaraga zawe Yesu Kristo. Duhamagaye ububasha bwawe ma. gasikomeye Wewe mana nyiri imbaraga. mutakatifu none iteka ryose tukomere imana amashyi Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe. Turanezerewe twese. Atukuza. Tuzamure icyubahiro cy'Imana twese. Atukuza Baba. Amen. Twari tuvuze ngo tuzamure icyubahiro cy'Imana. Mwike hasi mdabere kutuza kubikora. Mwihangane mwike hasi. Atukuza. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ariko reka nsaba umushumba akoresha iminota 5, arakoresha iminota 5 cyangwa 6. Narangiza ahita twakirira ijambo. Karibu umushumba. Ibintu byakomeye kwa neema Kwa neema Mungu tumekombolewa sisi wanadamu, kwa neema, haleluya, kwa neema kubwa kweli tumekombolewa sisi wanadamu, kwa neema, haleluya. Tuzamure icyubahiro cy'Imana. Inyanukuri. Bwana asifiwe. Atukuke. Yo. Noneho Bibiri zivuga ngo Paulo ngira ngo yabyandikiye Abaroma, igitabo cy'Abaroma, rwandiko rw'Abaroma, aravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo. Bwana asifiwe. Nukuvuga ngo umwuka yayoboye ibintu biba biri muri kanuni neza k'Imana. Bwana asifiwe. Tukuze. Kandi umwuka iyo ayoboye hari igihe atayobora kujya wowe uhawe utekereza, kujya wari uhawe uwaza, wari uhavuga ngo wenda uyaraza kubigenza gutya. Umwuka akayobora umuntu ukundi kuntu. Tuza twemera icyo umwuka yayoboye nico kiba kiri mu bushake bwayo. Dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Umwuka aranyoboye ubunyine mpagurutse nahagurukanye gahunda ariko sinyita. Abashumba nibo haguruke hano. Abapasiteri nimuze hano. Abapasiteri ni muzaguruke mwese muze hano. Ababishoboye ariko umuriro wake.
itara amahoro kandi igenera umuntu wese ibimukwiye ugiye tavu kandi we kandi igenera umuntu wese ibimukwiye ugiye tavu imana ya Be the first to it.